Tolok ke IPL kengman news tongkol sinyal pas kan new update chok baicak kiti nang sai kenanon i bitin bising tui han bagai video nang pra paya ke full jara tui nai tong ri to joto barang semen IPL mega auction ong nai je mega auction ong na sekang 31 Oktober bising joto tim ni bang player bang sab na retain khanai tei sabno bang tim ni pra naro ya yakari ne abu to pra full oba sarpin ma khain 31 Oktober bising ni brak jan tim ni player ni retain chana bra list pura bisai no maya phanai ta tai ke china sok pai ke je pas kan IPL ni big update ni hinwano tei o update number 1 kha Delhi capital tabo Delhi capital o Sourav Ganguly tei je dada tai Ricky Ponting bra kunui no yakari rekhabak ta amni yakari saka ta de Delhi capital ni new director nai Beno Gopal Rao tai head coach ni ke to Hemang Badani ongnai IPL 2025 start khaine aja ko tai bang je bang katal management captain cheu Rishabh Pant bang yakari rekhai ta ke news khnao je Times of India umtai aja ko sum dekhi news khnao tai new management da pra umtai nayo Rishabh Pant as a player bo captain khai normal player ke thungtu umtai ke bro pun nayo tai kinok sema Rishabh Pant normal player ke thungke diprang je katal management ni wan thum umtai jabo kaham ke thung mane parmi tai kaham khai manai umtai je report Times of India chung suijak mani nogui manu but Delhi capital pro happen je top retain chano nai mana 18 crore nai top number nai chhata pro happen Delhi capital log Rishabh Pant captain nai ya bro je naimani ke captain Akshar Patel ong yakhe batai auction nang jena nai jogi man jena kaham kaisa player man bonno captain khani numte kwan thok laijak je update number 2 kha je RCB rok tinjana player no pura final retain khainai a tinjan player bak jekhon narunai a tinjan player te sab sini King Kohli Virat Kohli Faf du Plessis age to Faf du Plessis no naru kya ohai ong ya hin khanaman tabo kaham kok bonbak taiwai ki philai bang aro retain khaikya oman pad Mohammad Siras tai hikbro ATM card by use keman duijon player Will Jack tai Cameron Green phanaiman aiba khabrok je mega auction thangoi je Will Jack tai Cameron Green rohroi ATM card use kebang 23 back khaina harimanu je update number 3 angka Mumbai Indians hutui Mumbai Indians decision na khate par Rohit Sharma retain khaina ni but one time player de muthngai ase player de muthngai na captain sirne obuto sarai ke saklai ria khu desu Simon matnang sai rubano a jaga bro Rohit Sharma inga jong nugi manai Rohit Sharma no 2025 Mumbai thungmani Rohit Sharma ke Mumbai ni raja tabu Mumbai ni raja olo bo Mumbai ni raja tongnai update number 4 ka je report ni anusari chung nugi ma kha Lucknow Super Giants rong ni kabang bro Lucknow Super Giants team ta kabang meeting khaika omon yagol bok decision na kha Kerala no bro last bak direct one return khaibano last is return khaine pon eba khabro mega auction rohoronya ATM card use khaibon jibono ob khaimano pong timo back khaiman tai Kerala hol ta jaga captain ria pho angkha khayo Kerala hol Lucknow team ne yakari bo thangifan mano RCB rogo number 5 update kha Chennai Super King final bro announce ke bang player retain chanbang 5 jana player retain khainai tai report Times of India o sungnui ma kha 5 jana player bo retain khaina boi per announce khaija Ruturaj Gaikwad Shivam Dube Ravindra Jadeja MS Dhoni te Mathicha Pathirna tai CSK rok team card je kuno barang phone use khaiman tai ke CSK rok bo disha thik Ruturaj Gaikwad ne jesu rang kuru rutang 18 kuru rojak ke Ravindra Jadeja no 18 kuru rojak nai tan bak hinba Ravindra Jadeja ke senior player hain bagoi bono 18 kuru rojak nai umdai ke saka tai IPL 2025 mega auction ni sekang je news ongkorman omon ta tolok nang sawi rika so hingke tabuk nok sai dinang bakhau tama chuma to nang wa chung mong bahai to nok tolo comment khai di tai na cricket ni fans ong to te umtai kaham update mana muso cricket ni je kun update all update mana muso ko channel tam subscribe khai di tai like share khaina to stop di